оила макони меҳрубонӣ. дуруд бинандаҳои азиз, мо видео мусоҳибаҳоро идома медиҳем дар доираи лоиҳаи оила макони меҳрубонӣ ва умедвор ҳастам ки ин ҳам барои шумо ҷолиб хоҳад буд ва ҳам аз манфиат холӣ нест. имрӯз мо даъват кардем аз муаллимаи бисёр азиз, равоншиноси оила Мариям Давлатова ва умедвор ҳастем ки ба баъзе мавзӯъҳое ки дар доираи ин лоиҳа аст рӯшанӣ меандозанд ва баъзе андешаҳои ҷолибро ҳам бароятон пешниҳод мекунанд. Хуб, муаллима азиз, ташаккур барои шумо ва саволи аввали мо ин хоҳад буд ки шумо умуман дар мавриди сиҳатии равонии мардум имрӯз чӣ назар доред ва чӣ хел арзёбӣ мекунед? ҳамин чизи бисёр муҳима. агар ба таври умумӣ бигӯем, ҳозир тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ дар як ҳолати муташанниҷи доимӣ аст. ҳар рӯз як ҳодиса рӯй медиҳад. дирӯз мо аз ковид баромадем, вале ба худ наомадаем. ва ҷомеаи Тоҷикистон ҳам ҳамин аст. мо як изтироби умумибашарӣ дорем. ғайр аз ин боз изтиробҳои дохили ватанӣ аст, дохили ҷомеа аст, дохили оила аст. инҳо қабат ба қабат дар мағзи мо ҷо гирифтаанд. ман гумон мекунам ки айни замон агар мо ҷустуҷӯ кунем, ташхисҳои ҷиддӣ гузаронем, ягон нафар аз нигоҳи равонӣ дар ҳолати комили осудагӣ қарор надорад. ин хелам чӣ паёмадҳои нохубе дошта метавонад муаллима? беш аз ҳама қарорҳои нодуруст. дар ҳолати нооромӣ инсон қарори дуруст қабул карда наметавонад. ангезаҳои хушунатбор. агар шумо ором бошед, вақте ба шумо як кас як муроҷиат кард, як савол дод, ҳатто савол ба шумо маъқул ҳам набошад, шумо худтонро саришта карда метавонед. оромона гӯед ки саволот ба ман маъқул нест, хел гап назан. вале агар шумо дар ҳамин ҳолати изтироби доимӣ бошед, худатонро ором карданро усулҳошо надонед, як саволи оддӣ шуморо ба ғазаб меорад, нишонаи анамон ангезаҳою анамон изтиробҳои ботинишон аст. мавзӯи бисёр муҳим ки дар доираи лоиҳа мо атрофи он суҳбат мекунем, ин зӯроварӣ нисбат ба занон ва духтарон аст. чӣ бояд кард муаллима ки нигоҳи ҷомеа ба ҳамин мавзӯъ дигар шавад, тағйир биёбад, беҳтар шавад? якумаш ки замон мехоҳад. бояд ҳамон нафаре ки ба зан зӯроварӣ мекунад, бояд дар замири худаш бидонад ки ин ба ӯ чӣ зарар меорад. дар Қуръони Маҷид як чиз оварда шудааст, ман ина баъдтар аз тадқиқоти илмии тиббӣ ёфтам. ман сурашо намедонам, аз забони кадоме шунида будам ки худованд мегӯяд ки зулм накун ба оне ки худаш ҳимоя карда наметавонад. ман гуфта истодам, зеро ҳомияш ман ҳастам. агар ин зан падараш дар болои сараш нест, агар ин духтарак як кас дигар ҳимоя карда наметавонад, пас худо болои сараш аст. як устод доштам, ман равонаш шод буд, мегуфт ки агар ки мард медонист ки ҳангоми занро задан ӯ худашро 10 бор бештар мезанад, пеш аз даст бардоштан фикр мекард. вале ин чизҳои оддӣ ҳастанд ки мо бой додем, мо гум кардем ва намедонем. муаллима азиз, ин нуқтаи назар тахмин мекунам ки нақши дониш ва маърифати динӣ низ дар устувории оилаҳо бисёр бориз аст. биёед дониши динӣ намегӯем, фарҳанги динӣ мегӯем. фарҳанги динӣ. барои он ки ягон нафар наметавонад ҳангоми мо даъво кунем ки равед ҳаматон қуръон бихонед, қуръонхон шавед ва одами хуб шавед. зеро дар оила домлоҳо ҳам зӯроварӣ кам нест. шакли худаш дорад. дар бораи олимҳои педагоги психолог ҳам агар ҷустуҷӯ кунед, ташхис гузаронед, зӯровариро меёбед. илм инҷо чизи дигар аст. фарҳанг муҳимтар аст. агар инсон дар доираи фарҳанги безӯроварӣ тарбия ёфта бошад, он таъсираш бештар аст. бале. хуб, мо нисбат ба фарзандамон бисёр сахтгир мешавем ва фикр мекунем ки агар сахтгирӣ кунем онҳо инсонои хуб мешаванд. ва баръакс андешаи дигар ҳам ҳаст ки баъзан мегӯянд ки вақте ки фарзанда эрка мекунӣ ӯ аз худ меравад. шумо вобаста ба дурустӣ ва нодурустии ҳамин андешаҳо чӣ назар доред? инҷо як васати тиллоӣ ҳаст. аввалаш муҳаббат ҳаргиз барзиёд намешавад. олимиро гуфтанд ба беморон чӣ кӯмак кунем? гуфт ки муҳаббат бидиҳед. гуфтанд ки агар таъсир накард, гуфт ки бештар бидиҳед. пас муҳаббата кам додед. вале эрка кардан аз дӯст доштан фарқ дорад. эрка кардан яъне ба кӯдак ҳамаи имкониятҳоро бе фаҳмондани марзҳои шахсиятӣ додан аст. як чизи бисёр муҳим аст, интизом. интизом додани кӯдак инам як шакли муҳаббат аст. меҳрубонӣ кардан, муҳаббат додан шаклҳои зиёд дорад. дар раванди тарбия мо бояд ҳама усулҳоша истифода барем. масалан, кӯдакатон бемор аст, гулуш дард кардааст ва яхмос мехоҳад, шумо ба ӯ яхмос намедиҳед. ин муҳаббат аст ё зулм? ба фикри шумо. ин фикр мекунам ки як андоза шояд ғамхорӣ нисбат ба ғамхорӣ шакли муҳаббат аст. Бале. вале кӯдак чӣ гумон мекунад?
кӯдак гумон мекунад ки падараш бисёр бераҳм аст ва бераҳм аст, хасис аст, якта яхмос ба ӯ намедиҳад. намехӯрад. Бале. вале масалан аз мисолҳое ки аз сари худам мегузарад, аз хонаводаи худам ман ба шумо мегӯям, барои ман оилаи худам як лабораторияи калони психология аст. дар куҷо ин таҷрибаҳо мегузаронӣ агар дар фарзанди худату дар берои худат нагузаронӣ? бо ҳамаи кӯдакон, хоса бо кӯдакони имрӯза ки насли индиго ва насли рангин камонӣ ном доранд, номҳои тамсилӣ доранд, шартнома бастан мумкин аст. ба кӯдак бефаҳмонед. агар ба як бор нафаҳмонд, 2 бор мефаҳмонед, 10 бор мефаҳмонед, хаста намешавед ва аз гапатон намегардед. ҳофизи бузург як байти бисёр олӣ дорад. мегӯяд хоҳе ки сахти сусти ҷаҳон бар ту бигзарад, бигзар зи аҳди сусту суханҳои сахти хиш. бо кӯдак шарта бастед, қоидаҳои шарта комилан риоя мекунед. шумо саҳар вақти кор меравед, шумо як марди серкор мебироед, бачаи 5 солатон мегӯяд ки ва ҳатман кӯдако ба мо дастур метиҳанд, ба ман фалон чиз биёр, қанд биёр, ман намедонам яхмос биёр, як чиз биёр. шумо ҳа мегӯед, ҳатман мебиёрам мегӯед ва меравед. гуфтеду фаромӯш кардед. кӯдаки шумо то имрӯз шумо интизор аст. бегоҳи омадед, қанди ваъдагиша наовардед. дар майни кӯдак ба фикри шумо чӣ рӯй метиҳад? падараш дурӯғ гуфт барояш. бале. ӯ фикр намекунад ки шояд падараш пул надошт. ба кӯдак фаҳмондан лозим, бо дурӯғ гуфтан чӣ лозим? Бале. агар бегоҳи омадед фаромӯш кардед, метавонед, агар кӯдак хурсол бошад, шинед дар замин, ки чашматон дар баробари чашми кӯдак бошад, гӯед ки писарам ё духтарам сахт узр мепурсам, ман фаромӯш кардам, ё ки ҳамин рӯз барои ҳамин яхмос пул надоштам, лекин ман ба ту ваъда мекунам ки ин яхмос ё қанде ки барои ту ваъда карда будам ҳатман мехарам, имрӯз пагоҳу фардо вақташ мушаххас мекунед ва ҳамон вақт мебиёред, бе он ки кӯдак ба шумо дубора хотиррасон кунад. бале. яъне ман тахмин мекунам ки дар устувории оилаҳо, дар барҳам задани хушунат худи тарбияи калонсолон ё волидин мусбат низ нақши бисёр бузург дорад. яъне баъзан вақт тахмин мекунам ки худи падару модарҳоро бояд тарбия кард. 100%. ҳатто бибию бобоҳоро. бибию бобоҳоро ҳатто. вақте ки ба ман савол метиҳанд ки чаро оилаҳои ҷавон тез аз ҳамдигар паришон мешаванд, ман мегӯям аввал падару модарашон напурсед. оно чӣ кор карданд? То чӣ андоза ин ду ҷавона аввалаш ба зиндагӣ тайёр карданд? охир зиндагӣ фақат косашӯӣ хӯрокпазӣ нест. бале. як чизи бисёр муҳими дигар аст дар мавриди зӯроварӣ ба занон духтарон. мо духтарҳои гӯё ки то андозае барои рӯзгори оянда тайёр мекунем, то андозае ҳамон хизматгория ёд метиҳем. кори хоная, пухтан, шуштан, тоза кардан, ба баъзеҳо мегӯянд ки гапгардон нашав, хушомада эҳтиром кун, вале чӣ будан эҳтиромам ёд намедиҳем. вале намедонад эҳтиром чӣ аст. қоидаҳоша дорад. вале ба ҷавонмард чӣ ёд метиҳем? ба ҷавонмард мегӯем ки бачаам фарзанд як каса хонат мебиёрӣ. мо баръакс мегӯем ки бачаам бин ки бо ҳамсарат боз аз худ наравад. намегӯем ки ваям ҳамин хоҳари ту барин барои падару модараш азиз аст. забонаша ёб, вай амонат аст. вай агар ки фарзанд барои мо амонати як карата бошад, арӯси хонадон амонати 2 карата аст. вай ҳам амонати худованд аст барои мо, ҳам амонати падару модараш аст. баъд аз сӯи дигар муаллима ман тахмин мекунам омилҳое ки таъсил мерасонанд масалан аз атрофиён, тавре гуфтем падар, модар, биби, бобо, нафарони дигар, инам нақш бозӣ мекунад ва мардҳоро як андоза шояд аз худ берун мекунад ё маҷбур мекунад ки ба хушунат даст бизанад. дуруст аст. гап дар сар аст ки зӯровариро ки содир мекунад? касе ки дилаш аз худаш пур нест. як байти сода вале бисёр муассир буд. пеш дар давраи донишҷӯи мо бачаҳо байни худашон шӯхӣ карда мегуфтанд, ба зан бардорад даст каси номарду паст. каси тарсу танҳо бо усули зӯроварӣ гумон мекунад ки масъала ҳал мешавад. кӯдакам мезанад, занаш баям зӯроварӣ мекунад, ҷош бояд падару модараш баям. хуб, дар оилаҳои мо муаллима ҳамин гуна ҳолатҳои ҷанҷол ва қаҳркунӣ ҳаст. яъне ки як андоза марду зан аз ҳамдигар дур мешаванд, қаҳрӣ мешаванд, ногап мешаванд. аз нигоҳи илмӣ масалан ё ки дар таҷрибаҳо собит шудааст ки ҳамин чиз ба манфиати ҳамон зан ва мард ҳаст ё не як андоза аз ҳамдигар дур будану ором будан? ҳаст. агар шумо ду кас бо ҳамдигар шур хӯрдед, ҷанг кардед, гапҳои пасту баланд гуфтед, ҳамдигарро ранҷондед, дар ҷанг нон ҷурғот намехӯрад. байни шумо як симхор баланд шуд, симхори ранҷиш. дар ин давра шумо агар ба якдигар наздик шудан хоҳед, намешавад. талсой мегӯяд ки вақте дилат аз як кас меранҷӣ, на танҳо дилат, дастҳоятам мешикананд, туро дигар ба оғӯш гирифта наметавонед. вале агар дар ин ҳолат шумо агар зӯран ин ду каса дар бари ҳам монед, дар байни инҳо озорҳое ки дар дарун
ته کرسی میرن پایان میرن اون خیلی زیاد میشن اینها میتونن 2 نفر در یک خانه 100 سال زندگی کنن و هرگز با هم نباشن وقتی که آدم در حالت رنجش از همدیگر دور میرن خوب میشه که هم دوره رو به منفعت خودشون استفاده برن هر کدومش فکر کند که من چیکار کرده میتونم که من بعد در روزگار من خرخشه نباشد بگذار با نزد روانشناس بروند یا یک مصلحت یک دوست خردمندشون نگیرن این دوره هم تو به تنهایی جوان مردم میروند نزد جورهاشون عیشانوش می نوشن یا یک کار دیگر میکنن این بانوها خودشون رو به کار خونه میزنن نه همیشه این اصول ها کار میکند بله از سوی دیگر مردها همیشه انتظار میشن که اولین شده زن بخشش پرسد و یکی به خودشون یک ننگ میدونن که مثلا اولتر از همه قدم اول گذارن بخشش کی میپرسد میدونید بسیارتر اونهایی میپرسند که گناهکار نیستند نه بخشش رو باید کسی پرسد که تواناتر است تواناتر است. خردمندتر است خدمتتر است بخیرم خوب یک مسئله دیگر این مهاجرت مهنتی است بیکاری کم بزاحتی که البته تاثیر میرساند به استواری اویله ها باعث جنگ و جنجال هم میشود همین مسئله چه خیلی باید حل کرد و تا کدام اندازه مثلا مهاجرت دور بودن بیکار بودن میتواند که زمینه میگونه مناقشه های اویلوی و زورآوری در اویله باشد مهاجرت کاری نشان دهنده خامی ماست اویلایی که پخته است از نگاه روانشناسی از نگاه فرهنگ از نگاه تربیت خوب به کمال رسیده است خو مرد خو زن اینها رو جدای اویلشون رو پریشان نمیکند من یک مثال عادی دارم هر دفعه به یادم میآید یک جوان مرد بود در همسایگی ما زندگی میکردن چند برادر بودن اینها نیمه عمرشون در مهاجرت کاری گذشت و هر دفعه میگفتم که یک دفعه میدیدم بخاطر چند سالش نمیبینم روز که کوچه رفتن یا اون طرف خودم نمیگذارم همزنم داشتم بچک میگفتم که تو قدر کودک دوست داری میروی بچه‌ها یاد نمیکنی میگفت که من یک لحظه از اونها جدا نیستم من هر بگو ساعت معین تلفن میکنم و همه بچه هاما برای هر کدومش 5-10 دقیقه وقت جدا میکنم میپرسم امروز چیکار کرد کجا رفت و در آخر همه صحبت‌ها میگم که اوجا جان تو احتیاط کن بچه‌م تو کلان خانه ای تو مردکی به پسرها میگفتم به دخترم میگم اوجا جان با یاردم کن که وای خسته میشد با این رو این مرد چیکار میکند هم مهربونیش نسبت همسرش ظاهر میکند با اوج بلند میکرد و بونش میشنود هم کودکاشو تربیت میکند ولی اگر که شما مرد کار راه دورم نباشه در خونه‌تون هم باشه همین صحبت‌های با اهل خانه‌دانتون با مادرتون با پدرتون با همسر بچه‌تون نکنید میباشید از بودن نبودن شما چه فایده شما مگر زوخوز اویله هستید یا پدر اویله هستید بعضیا میگن که ای ما کلون میبرم خورده گشتم با چی کنم و کلون میبرد زوخوز ادارتون شما زوخوز ادارتون نقص میشناسید سخت احترام میکنید و به اطاعت میکنید نه هیچ کس زوخوز با اون خطر که شما بخواید احترام کردن نمیتوند پدر باشید پدر چند وظیفه دارد زوخوز فقط یک وظیفه خورده ککش است با وظیفه‌های دیگر هم داره بخیرم من بازم اعتمادم بیشتر میشود که ما نسل کلانسال با تربیت بیشتر نیاز داریم و یک وقت در نزد اداره‌های ثبت اسناد دولت شهروندی میگونه اتاق روانشناس بود شما درک دارید معلومه بعد همین ایده یگان نتیجه داد متاسفانه درک ندارم اما شنیده بودم این ما در اون وقت در سازمان‌های جمعیتی بسیار فعال بودیم و جنگ و جنجال بسیاری میکردیم که همین کارا کنن ولی با فکرم این چیز نشد مقصد من روانشناس باید در اونجا یک نفر نه باید مرکز روانشناسی باشد زیرا روانشناس کسب است که آدم 8 ساعت کار کردن نمیتواند این کار ساعتی است کاری از هر تو بگویی نیست اینجا باید 3 نفر باشن که بنابراین اومده اونجا کار کرده تونن غیر از این روانشناس معاش بیشتر طلب میکند نظر به اون کارگری که برای 8 ساعت میبید میشنه 1000 تومان میگیرد زیرا این کار مغزی است کار بسیار مشکل است اگر روانشناس کسبی است که اگر که خودش احتیاط نکند زود از کسب میرود میگن که میسوزد برای همین باید مرکزهای روانشناسی باشند و اونجا وقتی که جفت برای عریضه نوشتن میبیایند یک کورس اویله‌داری رو بگذارند این کورس یک هفته می شود 10 روز می شود بگذارند از اونجا سرتیفیکات یک حجت بگیرن بیارن بگن که ما گذشتیم و تنها بعد از این اجازه داده شود که اینو عقد نکاح کنند و قدم بعدی وقتی که اینا جدا شدن میخواهند اگر که توسط همین خانه عقد نکاح باشد مرحمت باز هم نظر روانشناس بروند بگذارند اگر که توسط سود باشد بگذار سود آنها رو روان کند اینو یک مدت وقت میتین گویند که روید از روانشناس گذارید
حجت بیارید که روانشناس گوید که ها همین ها واقعا نمیتوانند دیگر زندگی کرده با هم. تنها بعد این شما از هم جدا شوید. این توصیه را ما بارها گفته ایم. خیلی ولی سبب‌هاش هستند که من همه اونها رو دانسته نمیتونم، ولی این توصیه همچون توصیه باقی میماند. ولی متاسفانه آدمان از این دانشجوی روانشناسی که امروز وجود دارند بهره‌مند شده نمیتوانند. گفتم سوال دیگری منم همین است که ریشه خشونت خانوادگی در کجا است؟ کی بیشتر گناهکار است در همین ظهورات؟ سوالاتم بسیار وزنین است. به نزد حضرت آدم رفتنمون لازم، زیرا آغازها اونجاست. ولی سبب جمعیتی و سبکتر که برای مردم قبولتر اگر بگوییم، این همون اگر که از فلسفه گندری بگیریم از چه سر شد؟ زمانی مرد و زن وقت زندگی میکردن، مرد همچون روزی رسان در غار زندگی میکردن، میره از غار بیرون میرفت و میرفت برای اهل عائله‌اش مامانت میآورد. زن در خانه میشد، زیرا نمیتونست همراه مردش برود. اولش حامله دار میشد، دومش کودک تولد میکرد، 3 سال کودک مکاندنش لازم بود. یعنی 3 سال زن از حیات جمعیتی بیرون میبرد. از این رو نمیتوانست. ولی وظیفه زن از وظیفه مرد کم ارزشتر نبود. بقای نسل مهمترین رسالت انسان است. ولی مرد وقتی مامانت میبیارد، چون همه مردهای امروزه ما اگر مامانت هم نبیارن 50 سومانی درآمد هم کنن، از در میدارن با همون دعوای خودشون من تقسیمگر هستم. اگر به گپ من نداری، اگر دلی من نیابی، من به تو گوشت مامانت نمیتونم گوشنگی میموری. و این چیز در مغز انسان ماند. مغز انسان یک بخشش رپتیلوید نمیگن، مغز دوره ابتدایی ما است و همین مغز همین چیز رو در خودش نگاه داشته است. برای اینکه ما از زیر تاثیر این بخش مغز بیرون برایم، خیلی فرهنگ قوی داشتنمان لازم است. بعداً دین ها آمدن، ولی ما بعضا میگیم که دین اسلام بسیار چیزا در حق زنان دارد، ولی در داخل دین عزیز اسلام ما هم هست میده زرچه های هستند که بعد زورآور از آن استفاده میبرد. داشتن 4 زن، حق زدن زن رو داشتن در قرآن در شکل ضربه آمده است. کلمه عربی است، شما خوب میدونید. این ضربه عربی میتواند معنای ضربه زدن باشد، میتواند معنای مثال آوردن باشد. ضرب المثل هم از همون ضربه است. ولی آنی که میخواهد برای خودش حق زدن رو بدهد، بالای خودش کار کردن نمیخواهد، اصول معاشرت، صحبت کردن، زبان یافتن رو نمیخواهد بیاموزد، چیکار میکند؟ برای آسانتر همو در زیر تاثیر مغز رپتیلوید نبودن و مسئله رو با زورآوری، تشنام زدن، من نمیدونم تیله کردن. زورآوری یک چند نمود دارد، 4 نمودی معمولش است: جسمانی، اقتصادی، روانی و شهوانی. همه اینها در داخل عائله هستند. در بیرون ما نمود دیگرش هم میبینیم. مثلا روبر شما میتواند ما شما وقتش بنتید، این میشود زورآوری اقتصادی. شما امکان دارید از کار قهر کرده برآمده روید. ولی وقتی که مرد با زنش ماشین پولی نمیدهد که تو خانه مادرش به مهمانی رود، هر تنگه میدادگیش بلوش بر راست داده حساب میکند، زن بیچاره کجا گریزد؟ تاثیر چی بیشتر است و عمیق‌تر است؟ نتیجه خوب میدهد خوش معامله بودن یا مثلا جزا دادن؟ وابسته به هم صحبتتون است. انسانی است که با او با اصول آرامی وقتی صحبت میکنید، وقتی اگر همون مغز رپتیلویدش اگر قوی باشد و آرامی نمیفهمد. حتی کودکان داریم ما که کودک معده است، 3 کودک داره در خانه، 3 خاراکتر است. با بعضی ها لازم است که یک شرط نیست که در شکل زورآوری باشد. جزا دادن هم شرط نیست. میتوانید صداتون رو بلندتر کنید و گپ شما باید قطعی باشد، در گپتون جدی باشید. حتی هم کودک خردسال میفهمد که پدرم شوخی نکرده است. ولی اگر که شما خودتون در گپتون نباشید، در سر قهرتون وقتی جزا میدید، این بدترین عمل است. کودک از این جزا دادن شما هیچ چیز نمیگیره. یک مسئله بسیار مشکل است در همین اولاداری در مناسبت پدر و مادران و کودکان خردسال. در سر قهرش پدر اومد مادر را رنجاند، مادر قهرکی کودک شک زد. کودک گناه نداشت. بعد مادر پشیمون میشد، در دلش چیز گناهکاری پیدا میشد و اون کودک از معیار زیاد مهربانی میکند. کودکان بسیار حساس هستند. آنها همون جای ضعیف ما رو در داشته میگیرن و در همه حس گناهکاری ما چنان خوش رو بازی میکنن که اگر ما خودمون در نزد کودک گناهکاری کردیم، اگر ما این مسئله از دلمون برآورده نتونستیم،
راست به نظر روانشناس میرویم. زیرا این مشکلی است که شما از اویلای پدر و مادر خودتون آورده اید. معلم عزیز، از نگاه روانی علمی مثلا راست است که کودکی که در همین گونه اویلا بزرگ میشد خودش هم گونه خشونتکار میشد. این تا کدام اندازه درست است؟ بله، این هم وابسته به طبیعت کودک است. کودکی است که در نتیجه اگر در خانه زورآوری باشد، بی جرأت، ترسو، وقتش حمایت کردن نمیتوانستگی میشد. مرزهای شخصیتش در هیچ کجا حمایت کردن نمیتواند. حتی زن بگیرد مرد باشد، شوهر کند هم نمیتواند. و کودکی هست که با غیرت است طبیعتا. خود میدونید در علم روانشناسی 4 مزاج معین کرده شده است: فلگماتیک، ملانخولیک، خالریک و سانگوینیک. مثلا خالریک آدمای با غیرتن. اگر کودک شما خالریک باشد، شما طبیعتش ندونید و به شما زورآوری کنید، شما یک زورآوری دیگر را تیار میکنید. همین بچه کلان شد، پگه بولی خودی پدرش زورآوری میکنند، میگه که راست گرنگ نکنه، او پدری نبودی، این پدر خفه میشد، میرنجد، من تیا کلان کردم، میگه من کلان کرده که تو من برای من اعتبار نداره. و اگر ملانخولیک باشد چی؟ ملانخولیک میشکند. شما از وای مرده که با غیرت قهرمان ساخته نمیتونید. بله. در دم پیری شما و توبود بردارتون هم نمیشد، با امید نشه. بسیارتر میگن که خشونت میگونه حالت ها در اویله هایی که مثلا مشکل اقتصادی دارن رخ میدهد، ولی تجربه نشون میده که در اویله ثروتمندان هم این چی هست. اینا با چه خیلی فهمیدن ممکن؟ سمت روانشناسی که زورآوری میآموزد مشخص کرده است که زورآوری در همه اویله ها میتوانند باشند. ثروتمند، عالم، دانشمند در خانه خودش میتواند زورآور باشد. ما مثلا از روزگار استالین میدونیم چیزهایی بودن که فرزندان استالین از روی چیزی که میخونه روی معلومات میدونیم که آدم درشت مجاز بوده است و فرزندانش از همدیگر بین پدر و فرزندانش رابطه خوب هم نبود. یعنی زورآوری یک چیزی است که فقط باز هم میگیم که تربیت فرهنگی خوب میطلبد. هستن آدمای کمبغلی که یک گوهرک نام یک افسانه است در ادبیات خلقی تاجیک، بسیار افسانه زیباست. یک اولیای کمبغلند، از خانه همیشه صدای خرسندی میباید و یک اولیای بوی است که چند زن دارد. یک وقت اون کمبغل در خانه این مردی بوی خدمت میکرد، میگه که چرا تو انقدر خوشبخت هستی؟ من اینقدر ثروت دارم خوشبخت نیستم. میگه دختر ما در خانه یک گوهرک داریم، با هم بازی میکنیم، خرسند میشیم. بعد این میرود مرد برای زنش 3 تا گوهر میبرد، گوهر بازی میکنن که زنها جنگ سر میکنن، میگنش میگه گوهری باید بزرگتر است، میگه گوهری باید کلانتر است. بعد از جنگ زنها سخت دلتنگ میشد، میرد خونه همسایه، میگه باز هم صدای خنده است، میبیند که اونجا یک کودک دارن، با کودکشون بازی میکنن. ولی گپ در سر کودک نیست، تمثیل است. این 2 نفر به درجه به همدیگر مهربانند که از همو 3 کس خوشبخت میشوند. اگر که زن و شوهر اهل نباشند، باور کنید کودک آنها را اهل نمی کند. بسیار وقت زنهای ساده چند فرزند بالا هم تولد میکنند که شوهر نگاه دارن، نمی شود. بچه قیچی بوده نمیتواند. میتواند شما را در بر همدیگر نگاه دارد، ولی شما را خوشبخت کرده میتواند یا نه؟ این سوال خیلی بزرگ است. اگر خودش بدبخت نشود، در داخل بدبختی های شما. بله. خب من معلم از تجربه با نزد شما بیشتر که ها میان برای مصلحت های روانی، مردها یا زنها؟ زنها بیشتر میبینن، خیلی مردها یگان میبینن. به هر حال نزد من میبینن. همین سیمای تلویزیونی من اندک ترس از دل مردم کمتر میکند. بعد همین من هر زمان که از ایمان و از فرهنگ دینی مثال ها میبینم و سبب هم دارد برای چه مردها کمتر میبینن. مردها شخص‌الترن، خودشون رو تغییر دادن برایشون زور میبیاید و این بدبختی خودشون است. من تخمین میکنم که یک چیزی بسیار نازک شاید شما با من روزی میشین. نازک همین است که ما مردها میخوایم که مثلا همسرامون چقدر که خودمون میخوایم تغییر بدهیم، در حالی که انسان میتواند فرقیت های از ما داشته باشد که با سخن گفتن حتی با زدن و دیگر نمیشود. یعنی با بعضی چیزهایی که از ما فرق کننده است باید همسر قبول کرد. تخمین میکنم برای همین مصلحت‌های روانشناسی پیش از نکاح خیلی مهمند که اونها رو به همدیگر شناسه. نظریه است، یک بخش است که در اویله مثلا اویله عمر دارد، چون انسان که 40 روزگی دارد و 1 سالگی دارد و غیره و کذا، اویله هم دارد. در فرهنگ ملی ما بسیار چیزهای خوب هستند ولی فراموش شدند. مثلا پیش وقتی که به خانه عروس می آوردن 40 روز به
имкон намедоданд ки кори вазнин кунад ба ӯ шинос мешуданд сахт меҳрубонӣ мекарданд аҳли оилаи наваш ки вай одат кунад мегуфтанд ки то чила ҷавонмардам мегуфтанд ки дар торикӣ нагард танҳо нагард ва ғайра ва ҳоказо давраи нозукӣ пайванди шумо аст бештар бо ҳам бошед дар баъзе минтақаҳои тоҷикнишини мо ҳатто ҳаст ки 40 рӯз ин арӯсу домоди нава аз хона баромадан намемонанд фақат берун мебаранд дастурушон мешаванд бо ҳам хона медароянд 40 рӯз бо ҳам бошед вале мутаассифона ин чиза мо фаромӯш кардем оила давраҳои гуногун дорад ва давраи 5 соли аввал давраи бо ҳамдигар шинос шудан аст инҷа давраи қазоват нест бубинед вай ки аст 5 сол дуру дароз нест молимо не барои як инсон масалан барое ки мутобиқ шавед дар ҷои дигар шумо тасаввур кунед ки як духтара ки хонаи шумо омад аз як мамлакати дигар омад вай оилаи вай як мамлакати дигар буд бояд дар ин ҷо барое ки мутобиқ шавад агар меҳрубонӣ бештар бошад тезтар мутобиқ мешавад агар ки муносибатҳо дуруст бошад ва аз дарун шикаста худашро майдабод карда мутобиқ мешавад ва дар дарунаш муҳаббат нисбати ин мард пайдо намешавад яъне ки фарҳангу анъанаву баъзе расмҳову урфу одатҳо ҳам фикр мекунам дар устувории оила нақш доштанд ҳатман пештар мо ба ин чиза аҳамият намедодем ман масалан як мисоли оддӣ аз зиндагии худам мегӯям вақте писари ман хориҷа рафт гуфтам як чиз мехоҳам занат тоҷик бошад на барои он ки намояндаони миллатҳои дигар бад ҳастанд фақат бо зани тоҷик ва бо зани мусулмон ту умумияти бисёртар дорӣ шарт намешавад ки ҳеҷ арзишҳои бунёдитона нисбати ҳамдигаро шиканед як рӯзе мешавад ки ҳамин арзиши бунёдӣ ки имрӯз барои ту ошиқ шуда ё гумон намекунӣ ки арзиш доранд рӯзе мешавад ки ҳамон боло мебарояд он тараф қабул карда натавонад баъд мушкил мешавад барои шумо бале мухаррам хуб муаллима саволи охирин чӣ бояд кард ки оила макони меҳрубонӣ эҳтиром ва садоқат бошад омӯзиш боз ҳам омӯзиш чӣ будани оиларо омӯхтан барои занон чӣ будани шавҳарро омӯхтан барои мардон чӣ будани ҳамсарро омӯхтан ният дар қуръони маҷид як чизи дигар аст мегӯяд ки худованди карим наменигарад ба кори кас ва гуфтори кас менигарад ба дили кас ва нияти кас нияти шумо аз зан гирифтан чӣ буд хушбахт шудани худатон ё хушбахт кардани як нафари дигарам ё қонеъ кардани хостаҳои волидон ё ки падар модар келин барои мамашка ин вариант ҳам ҳаст бо падар модар мегӯянд ки бачам бераҳа нашава 20 сола занаш бутем ки пиштагун духтарак дига наравад яъне барои он ҷавонмард фақат як имконияти ҳамбистар пайдо кардан аст бо чизҳои дигар ҳам ҳаст аҳамият дед мегӯянд ки як ҷавонмарди ин хеле мисол зиёд аст май задаст нашаманд аст бераҳ аст духтари беҳтарин деҳа даъват мекунанд мераванд ҳамроҳ келин карда мебинанд ки ҳамин дар раҳ бидрораша оё ҷавонеро ки шумо падару модараш дар 20 сол дар раҳ дароварда натавонистед мактаб натавонист муллои деҳатон натавонист ман намедонам киҳои дигара шумо истифода кардед ин духтараки 17 сола 18 сола шумо як зани 40 солаи намебиёред ки вайба ки худаш ҳозир раҳгардии ба зур ёд гирифтааст ин метавонад писари шумо тарбия кунад аслан як қолаби шикастааст умуман муаллима нафароне ки аз 20-30 боло мешаванд сину солшон онҳоро мешавад тарбия кард аз нигоҳи равонӣ зигаҳора то гур дониш биҷӯӣ мешавад агар ҳамон одам хоҳиш дошта бошад бале хуб бинандаи азиз умедворам ки суҳбати бисёр ҷолиб буд равоншиноси оила муаллимаи бисёр азиз Мариям Давлатова дар меҳмонии мо буданд ва баъзе андешаҳои бисёр ҷолиб ҳам инҷо садо доданд ки фикр мекунам онҳоро шумо ҳатман ба ёд мегиред аз ҳама муҳим ин муҳаббат варзидан аз суҳбати муаллимаи азиз бардоштам ин гуна аст ки муҳаббат варзидан яъне содиқ будан ба анъанаҳое ки воқеан инҷо ёдрас шуданд ва беҳтарин анъанаҳо ва ҳамчунин хуб устувор будан дар аҳд ва донистани он ки барои чӣ мо оила бунёд мекунем ин чизои бисёр муҳим ҳастанд ва на муҳоҷират тавре ки мо то оғози ин суҳбат фикр мекардем ки муҳоҷират метавонад ки воқеан ҳам боиси хушунату дурӣ бошад вале як мисоли бисёр ҷолибе ки инҷо муаллима оварданд аз як ҳамсояашон баёнгари он аст ки мардҳо ҳатто дар дурӣ низ метавонанд ки бо фарзандошон муҳаббат биварзанд суҳбат кунанд ва онҳоро идора кунанд мо барои шумо барору баракату комёбиро орзу мекунем ва биёед кӯшиш мекунем ки оилаҳои мо ҳамеша як макони меҳрубонӣ эҳтиром ва садоқат бошанд то суҳбати дигар оила макони меҳрубонӣ